ko hariho promotion ya Kenya Airways ya itike y'indege ngo ukuntu bari bagabanyirije abantu quelque chose cyangwa amafaranga makeya kugira ngo ntibagire gute kugira ngo bazazana abantu benshi niba Kenya Airways yagize wenda abantu benshi ikabona wenda promotion yari yatanze wenda ko itobungura kuko le monde d'aujourd'hui turi muri monde ya bénéfice Koffi Olomide yabiririmbye kuva kera aravuga ngo turi muri monde ya beton monde ya bénéfice nukuvuga ngo barebye barabati no uko nje mbibona kuko niko nje niko bitekereza ati no aba bacu twari twabakuriyeho kitu kidogo naje ubwanje akazi nkora iyo mbonye hari umukiriya uzutanga amafaranga menshi kuko abakiriya ndi baza batanga amafaranga cyo kiri icyo giyengerageza kwihutisha waho ngama nabeshe ngo yari yampamagaye kugira ngo mbone uko mbanza kuganya ari amafaranga menshi ushatse kuvuga se ngo tuvuge ko ino company ifite amafaranga makeya ndavuga company itegura ku buryo yategera kuri promotion tike nkuko abivuze no kugura online turaza gushiraho ama link winjiremo ukurikire procedure ikindi ciza c'akarusho nuko hariho promotion ku banyarwanda abanyamurenge abarundi abantu bose bumva runo rurimi muri make ubasha kunyumva nutangira kugura tiki ugende uragera ahantu handitse promo code ukandemo numara gukandamo wandike Kigali uyandike mu nyuguti ntoya numara kuyandika mu nyuguti ntoya urakomeza munsi nibisabwa hanyuma baraza kukohereza tike kuri email yawe uzaba washize muri processes cyangwa se mu buryo wagiye ukoresha uri mugura iyo tike rero niyo uzaba ufite umunsi wa concert wenyine wabishatse ushobora kuimplima cyangwa se ukayitwara kuri telefone izaba iriho code niyo uzakubita ku rugi igascaninga umuryango ukikira reka twongere turamutse abadukurikiye aho muherereye hatandukanye kwisi twizere ko meze neza twizere ko muri amahoro natwe aho turi tumeze neza ngira ngo muratubona hamwe n'uyu musore w'abasama nubwo ntaramuvuga neza n'umugabo wacishe uko gabo wotuma banzanira abakobwa kandi nekera nararangije iyo gahunda ese umuntu yubatse biba bivuye mu busore no kuvuga ngo abavuye gakuba ingaragu abagiye kugaragurwa nyine no kugaragirwa kuba dukurikiye hirya no hino ni mahoro Lora yes ndetse kuko bazi cyane ni nka dutatu tudutazirano hari magenge bayiranzi bagimani n'abandi barakazi bakinye mu Rwanda hanyuma akaba nakandi yo navugaga amakuru kari nk'agasiro iyo najyaga kurangiza amakuru nkavuga ngo Laurent Gbagbo di Côte d'Ivoire www.co.uk waruvuze ngo iyo amaraga nari umunyamakuru amakuru nayatangiye gakera nibyo natangiye amakuru mu 2005 nuko gusa nyine nabaye nkusinzira ariko igihe kiza coge kamera zari staraza ejo bundi sinzi umuntu wankanguye uri hanze pole sana wahozeho nyine gukora mu gihe kamera zari staraza ntakundi turi kumwe n'umuntu hano wahozeho ariko nyine uzanahora utazopfa reka tubabwire yuko turi kumwe na Baraka TV show turi kumwe na Raja TV show turi kumwe na Rugenza TV show hanyuma Mutabazi Etienne nkuko mubizi abakuri Blessed Family TV hanyuma rero abo banyamakuru bose nabasanze babukereye biteguye kamera bazicanye amalens n'ayandi ntazi bari bazanye byose babirunze berekeza Jomo Kenyatta International Airport bagiye gutega nde turaje tubivuze Israel Mbonyi hanyuma rero ndagira ngo atangira mbwira urugendo rwanyu rwaje kurangirira byagenze noneho urugendo rwacu rwabaye nkazahene zo mu baturika umugabo umwe niwe wasetsaga abantu ngo igasiro urabona kurya muri bira bavugaga ngo abakobwa batanu b'ibifungwa n'abandi batanu b'abanyabwenge ngo bamwe batwaye
amavuta yabo n'imiriro n'amatara abandi bibagirwa amavuta twebwe none twe twari twatwaye ibintu byose amavuta twari tuyafite amatara twari tuyafite ni ukuvuga ngo twari twabukereye turi ibifu kandi ntituri ibizeze turi aho hagati twabuze ahubwo icyo twabuze mutubwire ni bande turi bwite ibizeze nabo nibadusobanurire kuko iyo ni question mark. Mushobora kuba mwabuze icy'ingenzi bari abagore nabo kuri aha ngabo babuze icy'ingenzi babuze amavuta aho bitandukanye n'abari abagore bamwe batwaye amavuta abandi ntibayatwara nuvuga ngo twebwe twari twatwaye ibintu byose mwatwaye ibintu byose ariko communication yanyu na Israel Mbonyi iranga ibakure noneho iyo mugira na communication yagombaga kuba arababwiye ngo tike yanje iri uyu munsi twacurangiye abaheti kuri wowe Laura ndagira ngo utangire utubwira ikiganiro cyacu wenda tugerageze ubona ari iki impinduka zageziba nijoro twaraye dufite gahunda yuko saa 5 z'amanywa z'uyu munsi tugomba kuja kumutega ku kibuga c'indege Jomo Kenyatta hanyuma bimaze kuba mu gitondo nko masaha ya 2 baza kuduha itangazo ryuko bitakiri saa 5 ahubwo amasaha yimuwe byagiye saa 10 muri cyagihe nanone kandi mu masaha 8 igihe abantu biteguraga kuba baja airport hazirindi tangazo rivuga ngo tike yahindutse irejo umuntu umaze igihe afite gahunda ya concert ubu buryo bwihindagurika muryumva gute nk'abanyamakuru murimo muraribona gute? Okay, turimo gusesengura kuba dukurikiye hirya no hino kuba dukurikiye barabyumva rimwe na rimwe turajokinga ariko kandi abe n'umusaza zasara ariko akagwa kwijambo. Urebye ukoze analyse kuri iki kintu ni cyerekana ko ni hatabaho gupfukama ndavuga mu buryo bw'amasengesho iki gikorane se cyangwa iyi konseri izogira kelele za dunia irashwa kugira icyo bita lezondi izogira amajambo menshi so kuba dukurikiye abantu basenge cyane kugira ngo iki kiganiro kizogende neza se cyangwa iki giterane kizogende neza cyangwa si konseri impamvu bisaba amasengesho ni gutya kubera kuko deja nta kundu wombwira ati imagine ikintu cyavuzwe hashize à peu près 4 mois amezi 4 kuba dukurikiye hirya no hino twiteguye Mbonyi abakecuru ninkakurya mukecuru umwe ruguru wenda nije no mwijambo niwe bigeze kubaza uwo mukecuru baramubwira ati wari wagiye mu mukutano ati mwana wanje we ati umukutano si cyane kamwene mama wari muri uwo mukutano jewe ndetse kuwitabira cyane singa cyane ngukundu tuvukana shega turavukana ni bijanye mu isano ry'abasa turavukana ariko hagataho titi imagine ikintu kimaze amezi 4 turamwiteguye twiteguranye buri kimwe ibibindi nibiki ingoma twara ndetse n'amalensi nibiki nka tw'abanyamakuru twari twiteguye ngo tugiye kumugaragira se cyangwa tugiye kwakira umustari wacu dukunze kandi w'umumizisiye mu buryo bw'indirimbo zururutsa za kicumvi z'abantu twumvaga ko ibintu biri bugende neza ariko ikintu kise kibale media ukududesevoir Mbonyi ahubwo no kuririmba azo tudesevoir n'ubundi nicyo kibazo Mbonyi ntabwo wenda nshobora kubyita nkuko uzise kubera wenda hari impamvu zishoboka ese mwaba mwagerageje kugenda mumenya impamvu zaba tike y'uyu munsi yahindutse hari ukuntu abantu ko barabivuga gutandukanye ariko bavuga ko hariho promotion ya Kenya Airways itike y'indege ngo ukuntu bari bagabanyirije abantu quelque chose cyangwa amafaranga makeya kugira ngo ntibagire gute kugira ngo bazazana abantu benshi niba Kenya Airways yagize wenda abantu benshi ikabona wenda promotion yari yatanze wenda ko itobungura kuko le monde d'aujourd'hui turi muri monde ya bénéfice Koffi Olomide yabiririmbye kuva kera aravuga ngo turi muri monde ya beto
monde ya benefice nukuvuga ngo barebye barabati no uko nje mbibona kuko niko nje niko bitekereza ati no aba bacu twari twabakuriyeho kitu kidogo naje ubwanje akazi nkora iyo mbonye hari umukiriya uzutanga amafaranga menshi kuko abakiriya ndi baza batanga amafaranga cyo kimwe icyo gihe ngerageza kwihutisha waho nkama nabeshe ngo yari yampamagaye kugira ngo mbone uko mbanza kuganya ari amafaranga menshi. Ushatse kuvuga se ngo tuvuge ko ino company ifite amafaranga makeya, ndavuga company itegura ku buryo yategera kuri promotion kubigaragara none se wombwira ko icyatumye bataccessinga kandi bari confirme ko bari buze none wombwira ko impamvu we wari yihe ko turagenda twibaza nta twamadusa n'abantu babemeza ariko twebwe turabanalise ko turanaliza uko twatubona ibintu wewe kwanza urabibona gute kwanza. Hari umwe mu babikurikiranira hafi imyiteguro ya concert yararimo ambwira yuko company ya Kenya Airways bashobora kuba habaye impinduka, indege uyu munsi kaba itaje ku buryo bishobora kuba indege yagombaga kuza uyu munsi yimuriwe ejo, ariko izo mpamvu zikunze kuba hose. Impamvu we ugatekereza ko yo bari nkiyihe wenda bibaye ari ukuri ko kuvuga ngo uyu munsi Kenya Airways nta yavuye mu Rwanda ngo ize Nairobi, bibaye kuko ariko byagenze zaba byumvikana mu gihe n'ubundi ariyo bakoresheje. Gusa aho bitumvikana ni muri nkico waruvuze, bibaye ari ukuvuga ngo indege yo yaje ariko imyanya yari yarangiye, biba ngombwa yuko bashirwa ku munsi w'ejo. Umuntu yakwibaza babashize kumugereka, umuntu yakwibaza impamvu ntabwo bitabiriye amatora neza ndi babashize kumugereka akanananda niko ko murashira umusitari kumugereka none umva ico njewe nari mvuze kuba dukurikiye ko turanaliza wibaza ko mbaze ngubaze kwanza kuba dukurikiye ko ndabona ko mwamutureba muradukunda mukomeze mudukunde ariko mudukurikira ico nari mvuze urabona kuri company y'indege, iyi company y'indege simzanze pe irashobora kureba ikavuga ati noneho aba wenda aba company yaba batumiye Israel Mbonyi wenda bazanye ibintu zo kuvuga ati azozana n'abantu benshi simututoleki tukidogo kugira ngo tubone uko natwe azozana iyo bagage yabo bantu bose nabo bashobora no gukontribuwa batari uko basabye ko babadi c'est ça kugira ngo ajane nyine bande yiwe yose aba nibikoresho nyine gutyo no Kenya Airways ikareba ikavuga ati no aba bacu basabye ko tubakuriraho kitu kidogo none tubonye abakiriya bameshi reka tubimure none se indege gusogezwa ni Kenya Airways ko nubundi yari yahamagajwe n'aba ba company kandi company kabari y'abanyakenya bovu ati no nibagende na Rwanda Air turahinduye tuzosigara tudiringana amafaranga yacu kuko nibo bakosheje. Ariko ikigaragara kuko uwanalije ubirebye neza c'est comme si Kenya Airways yagize abakiriya b'amafaranga menshi kurusha iyi bande bo bibaye ubwo buryo uri bitekerezamo bibaye ariko byagenze bikaba abakiriya babaye benshi hanyuma babandi bagombaga guhabwa discount bagashirwa ku wundi munsi byaba ari amakosa kuko ndibaza iyi company ntabwo ifite amafaranga make ku buryo yananirwa kubategera 100%. None se ngarutse kuri ako gandu tugendane wibaza ko Kenya Airways ntabwo ariyo ndege yonyine bari kumenya ko iyi ndege ibakoshonye bakavuga ati no twebwe nta mpamvu muradusuzguye iyi si yo ndege yonyine amakosa na yanyu aho ngo twebwe dusibire dunasibize n'umunsi twari twateganyije wo kuza ku mustari wacu nukundu tumwubaha no kumwubahisha birarangiye mwebwe amafaranga muzatugurira amakosa na yanyu twebwe tugiye na Rwanda na Rwanda Air cyangwa se tugiye na Ethiopian Air cyangwa se tugiye na nuzana n'iyindi na za Qatar ziruzuye none se wombwira ko impamvu ari yihe ese nkubaze Rora uyu munsi turimo tuganira ntabwo twaba turimo tuganira gutya
Israel Mbonyi araye Nairobi nashaka baharaye ariko sitwe gazobahemukiye azobayihemukiye nawe kwanza niba iyo protocole yabikoze bana bikoze baba bihemukiye mu buhe buryo mu bintu bine icambere baba bihemukiyeho ubu nyine ukwara abakecuru batazi Mbonyi kwa arino ariko ukwara abakecuru bafite abana hanze bafite n'amafaranga hano kurusha n'abasore bavuze ko bazoja muri kiriya giterane cya Mbonyi. Ejo bundi numvise abakecuru babaririmba ni Nasiri naye Yesu uko karacumba tuzojayo mwana tuzojayo ari gucumba asetsa akuzukuru kiwe ku ruhande ni Nasiri uko karacumba tuzojayo mwana barimo bamureba kuri te unyiraga ibintu byose byaroroshaka ariko uwo mukecuru namanishira daye we tesuzoja kureba nde mukecuru uyu ngo ni Mbonyi Israel ngo tuzojayo ufite itike Mungu wanje narayimusabye azayiwanyohereza ku cyumweru tasikiye cyumwe tazo kwa gatanu ntabwo narize kanama muhamagara urantegera ngico uko mugihe atakibonyega atabyumvishije urumva ari sous informé uko ari abantu benshi batazi ko Israel Mbonyi ni tariki azoziraho ico ni kimwe icya kabiri iyo twebwe abanyamakuru ubundi twebwe turi nk'abamotsi niko narimo mvuga n'imvugo nyandagaza ariko isobanura byinshi sinzi niba waribukaga mu gihugu c'abaturanyi ari ukuntu twazaga tuvuga nk'igihe c'umuganda cyangwa nk'igihe hari ibikorwa mu midugudu nani wumva babwira ngo saa ine ngo harabera gahunda naha mu mwitabire turaba turi kumwe n'uyu mutumirwa n'uyu abantu bakaba informed. Rero twebwe turaba munsi bo kumukera abantu kugira ngo babashe kumenya aho twatumuka nanje wa mugani wawe nimugo nyandagazi kumoka ni bibi oya nubu nyine mwakamukoreye kandi ntiyabasabye kugakora aho ikindi cya kabiri kujariya cya gatatu navuze ikindi cya gatatu twebwe kujariya katwe new generation ni cyerekana ko turi proud yiwe nuko umuhesha amanota nuko mwereka ko duhagaze twataye ibyacu n'imirimo yacu kugira ngo tuje kumwereka ko turi kumwe nawe kandi dushigikiye impano yiwe. Icyakane nukugira ngo twimakaze umuco wacu w'urukundo w'ubumwe bw'abanyamurenge. Numwe muri twe n'umusitari kuturenza rero kumugira n'ubuzima n'ibyishimo turishimye rero kumubura gutya hamenetse amavuta atagira uko angana. Mbonyi yateguriwe concert n'abanyagihugu cyangwa se abanyakenya kandi uburyo imitegurire yabo ibimeze ntabwo duhura nabo kenshi. No kuvuga ngo ugiye kureba hano mu mihana y'abanyamurenge birasa nkaho amakuru ari hasi ajanye na concert ni 100% uretse twebwe abamutsi cyangwa se abanyamakuru mutubabare gukoresha iyo mvugo nyandagazi uretse twebwe aba informers cyangwa abantu bari informed cyangwa se bagerageza n'ubundi kuzanira abimuhiri byiza kuko ari byo twemereye abadukurikira umunsi ku wundi kubaha ibintu biri update umunsi ku wundi. Nta bandi bantu babizi je te jure au nom du Seigneur nta bantu babizi abantu baraturusha. Siyo nari ngubwiye ngo ari umukecuru bari muri rimbani ngo ni Nasiri ngo mwibutse yamuhamagara umuhungu we ngo niba ari Australia niba ngo ari yesinzi ko so bivuga iki nukuvuga ngo twebwe ikindi cya gatanu ahubwo ngira ngo nari ngubwiye ga warumbarije ngo ese ngo ndiyo bari hano ngo yabihisha waruzi ko abateguye kino giterane cyangwa sino concert n'abanyagihugu kugira ngo twese natwe tube informed ni twebwe ga nitwe banorateur ni twebwe mbese bahesha bwenge abahari cyangwa se bahesha kumenya ibiriho. Ikindi no kubahisha twebwe tuvuga ururimi kimwe n'urwambonyi kuri bano banyagihugu kugira ngo babone ko n'ubundi wa muntu koko
ari popira yes naho kubyihererana wenyine araririmba indirimbo z'igiswahili ni zingahe tuvuge wenda ni sitata afite cyangwa zindi cyangwa zitanu izindi zose ziri mu kinyamurenge icyo gihe namara izo zine cyangwa zitanu barama bamera nka kujya ku ihene ya nyagyo cyangwa intama. Ariko se ubundi ugereranyije ukiri kuri ako ngako turi kuganira ntabwo ari interview ariko n'ubundi nje sintekereza ko hari indirimbo n'imwe y'ikinyamurenge izo haririmbwa. None se wibaza ko Kinyamurenge niyo bohaja niyo boba muri ya concert ariko pourcentage yabo ntaho izabihuriye na pourcentage y'abanyakenya. Abenshi of course abenshi ni abanyagihugu. Yes. Niba twebwe aribo bazaba bagize concert urebye. Azaririmba indirimbo y'ikinyamurenge gute? Niyiwe zose ganizo azozirekereke kandi azaririmba iziwe zose z'igiswahili nimba n'icongereza. Nazimara ashobora kuja muri worship isanzwe y'indirimbo ziri common z'amahanga. Ahubwo njewe ntekereza ko wenda yobanza n'izikinyamurenge akaza kurangirizaho n'izi. Sintekereza ko aramutse aririmbye indirimbo y'ikinyamurenge abanyakenya bashobora kuzumva. Kandi keretse mu gihe hari uburyo njya mbona hano n'amakorari yacu niyo yagiye kuririmba mu banyagihugu muza muramya mu ndirimbo zabo bumva wenda nyuma bakaba bavuga ati noneho reka mudushirireho noneho ako mu rurimi rwanyu. Kimwe nuko ushobora kugera mu materaniro yabo bakaririmba indirimbo z'igiswahili n'icongereza mukanya bagakubitamo ako bita ka kigosho niba ari kigosho bagakubitamo nka kabaluya cyangwa abakisi cyangwa abaki ariko muri rusange sinumva ko mbonye hariya hari indirimbo y'ikinyamurenge yo haririmba. Azoziririmba se ngo ngwino urebe azokora igitangaza. Ahubwo jewe bituma reka wenda mbivuge njya numva indirimbo z'aba hantu nkorera zanumva indirimbo zabo z'abajalo kubera melody yabo n'umuziki kama mzinira kama ngendera mu rukongo ko n'umujalo yaninjira kagira ngo wenda ndayizi nakurikiye melody kubera buri ya muzike iri yagele ya brarley ni kindu gisoundinga kubera ko bamubona nyiri bwite ko yaje bo kwa magendera muri yo njana kandi bakamubonezerwa byanarimba bamwe bakazafata n'ibiheko. Ariko uburyo njewe ntekereza ko ari umuntu umaze kuba uw'amataifa sinumva ko ashobora kuba yaramaza aya mezi abizi neza yuko azatarama hano mu banyagihugu by'umwihariko atari nako waruzi ko muri iriya concert atari yambonye ni yande ni ya company y'abanyagihugu ibo bakoze ico twita niba ari twabyita kumugura. Okay, baramupinize mu magambo. Mbonyi ushobora gukorera amafaranga ngahe kuza mu gitaramo. Kabwe ati wenda nkeneye 40,000 $40. Nimba avuze mu 40 bakayabona ibica akora niki arababwira toke nyuma yo kumpa amafaranga murategura sale igomba kuba stage iri kuri iyi standard sound igomba kuba iri kuri iyi standard ntazozana igikoresho na kimwe hoye nukuzana ababicuranga akazana n'amajwi y'abaririmba n'ijwi giwe nibyo bimukeneweho ariko ubundi ntabwo ari wa muntu twavuga ngo ni concert ye ngo arimo ni nayo mpamvu ubona publicité zo mu bwoko bwacu ari nke birasa nkaho ntaco bibabwiye kuri bo banyiri concert abantu bo mu bwoko bwacu bazatanga amafaranga ngana gute ariko hariya uze reka nkubwira akabanga gatoya waruzi ko mu matike ya 20k ayo bari bapanze ya VVIP yose yararangiye 20k ya 20k ejo bundi bakoze akantu ko kugabanya ibiciro ariko kuri 20k kubera ko yo yari yararangiye ntabwo bigeze bayikoraho ntaco boyigabanyaho bagiye kuja kugabanya za bitatu muri stade habe niyo boshira kuri sensa stade isuzura ryari nini birumvikana nini iri stade ira ni stade kwanza kwa mbere ahantu izokorerwa abantu barahazi cyangwa ndibahazi ku bantu batahazi tujalangata kenshi
muja za Longai ugiye kugera Langata hari ikigo ca gisirikari ni stade ya gisirikari iraho iri ibumoso mu kuboko kw'ibumoso. Gusa aho nari mvugiye nuko uburyo biteguwemo abanyakenya babigize ibyabo cyane kandi ni koko kuko mu byo bateguyebo cyane kwisonga bakeneye amafaranga kandi nawe urabazi bakoramo. Icya kabiri gano babone gutekereza kunezeza abaje muri concert byabonetse. Ikindi mbaza mbona wenda kizoba nukwibaza ko turanaliza nawe dukeneye commentaire zawe usibye ko ntituzogisubiraho ariko kandi turazibona nyine tuzumva ariko ntaco twobikoraho nushake tuzitere ariko ushatse ubona zitera ntaco bitwaye ko turacurangira twese abahetse mwumva uko ibintu bimeze kuba dukurikiye. Hanyuma jewe hari ahantu mbaye mbona ikibazo ari kuri concert. Iyi concert ifite ibibazo nka bine. Ikibazo ca mbere nayibonyemo ntabwo iteguye nkuko njewe mbaye mbibona. Reka mvuke reka mbanze justifie buri umuntu azavuga ikintu yo nasubiramo bana kimubajije. Icambere kera ngiki cabonetse uzabonye amakuru twari twagiye ku kibuga c'indege twari dufite umubare kera kwa ko ngako kera turanenze ako ndikavuyemo aka kabiri baracecetse abantu babaye amabubu nta muntu wo utubwira reality yoza kimwe nuko atazi hari umuntu wambwiye ngo bamubonye nduza ngo bamubonye hano nduza Nyando kubatazi Nyando ni hafi na Soweto kubatazi ni hafi na ndu nase mwamubonye abiri gitase karagenda ni gitsi cyangwa mwabonye umuzimu ngo neza barasa wowe ndani mubyara we mwabonye siwe icyo kera arukundu gitakaje umwimerere. Yes. Arabandi kera twari twagiye kubeta kuko twari twabesanda hose twari twagiye ahubwo muratwita za rubeta twari twagiye kuri aho bita Sankara Hotel iri Westland twakoresha amatike abandi mwagiye gute kandi batanze message zabaye urwunge rw'amamesa yabaye menshi ngo rwaba make nukuvuga ngo abantu ndi babaye informed umwe karazana yundi karazana ahubwo n'umunsi w'ikirori wa concert ahubwo uzori concert zori ambonya zori ndasubira abantu bataranamenya ahubwo ko yanaje nicyo bazamara ntibamubone kandi batashe concert bayitabiriye kubera ko wenda uko dutekereza nimba bidahindutse abantu bazaba mukanya kuri social media kubicaranye na Israel Mbonyi mutubwirire ejo ntagagurutse atatubwiye kugira ngo abantu tubashire update babe updated tuba umurongo babe updated kuko ni tutabibabwira abantu barakomeza basinzire batazi ikijambere ndabeshawa ibyo nokuri. Mbonyi wowe udukurikiye nabandi bari buze kutwumva babwire Mbonyi aho ari akumvire kugira ngo tube aba informa beza nuko tugomba natwe kuba informed. Protocole yiwe yagize nayo akavuyo kenshi bamwe ko barandika ibingibi nkejo bari batubwe Satani comme vous l'avez dit kandi vous êtes témoin au Kirel l'état est jaloux ibi twatuvuga ni ibintu nejo bundi twona subiramo twari duhari Satani twari tuzi ntitwaryamye ngo tugiye gufata umuvandimwe erezemake dukamye kimasa ariko twakamye nono ni isu ariko uyu munsi wabaye mu binguruba mwiza none twebwe dutamatike yacu tugira tugiye kureba umuvandimwe tumubure iyo kera ni foye archifo dede ni habeho aba ba informa barongera kandi ngo saa 5 protocole ngo saa 5 ngo kugeza ngo saa 10 saa 10 kera baratudirectinze ngo ahantu ari bukorera icyo bita press conference yari kuberaho bita Sankara Hotel iri Westland bamwe kera twari twigabyeyo twari twabese uzi kuba uzi etre ozage twari turyamiye amajaje yururuka gucya tumusingiza microphone gira icubwira isi nabantu data twakubonye kuraja kwishesha ninde wakuroza ubundi ya gusa bo abantu babyumve abadukurikiye cyane icyari kigenderewe kumutega
birimo inyungu ku mpande zose, birimo inyungu ku barimo bategura concert kuko hari uburyo publicité zabo zabaye nkeya cyane mu bantu cyane mu bwoko bwacu. Rero kumutega birimo imbaraga zo kugira ngo abantu babashe guhabwa amakuru. Uyu munsi twipermese gukora ikiganiro nubwo wenda gisa naco nkaho kirimo publicité tutayishuriwe, ariko birakenewe cyane. Twongere tubisubiremo kuko ndabizi ko mu barimo bategura harimo badukurikira. Ni byiza ko nagera airport agomba kwakirwa n'itangazamakuru rivuye mu moko atandukanye kugira ngo abantu bose babashe kuba bari informed. Hanyuma ndagira ngo tugenda tugana no ku musozo, twaganiriye kandi birahagije. Hari uburyo bwo kugura tike. Lora, uzi uburyo barimo bagura tike? Hari ukuntu barimo bambwira, sinzi niba ari ukumbesha, sindi informed nyine nkuko kose. Ni ukuvuga ngo ni mu buryo buri electronique. Yes. Ni mu buryo buri electronique kuko umuntu wari mumbwira nawe ntabwo yari afite amakuru neza. Ngibyo byose nkuko wari ubivuze byo kuba abantu nyine batari okura yo kumenya amakuru yose. Arambwira ngo hari ukuntu ngo uyigura online. Ntabwo ari ibingibi twari tumenyereye nkamwe bagisubizo ibyanyu ni nka loko. Mugerageze namwe muve ku buloko mubabarokore ndakunde. Ni wowe president ko nako kakugere abantu bababarokore no icyo narivuze ni ibintu ubonye ni ati kuko yayigugwa kuba dukurikiye bavyumve. Ni mu buryo ibintu za technology iri ku rwego rw'isi. Hari amasine ateye ubwoba mu bintu bijanye na technology. Bavuze ko ari amatike ikintu kigenderewe kuzoza uyigura online. Yes. Ku buryo niba ngo ugira gutugakanda nahe simvibuka neza wenda ni buri inform duraza kumfasha mvuga wenda uko yambwiye amatike kugira ngo akoreshe ibiganiro cyangwa abantu za bakingi kujya muza mashira ngo ne babawonsa mwabashize ku miryango nta bintu z'umuvundo uzoza n'itike yawe uyikoza ku muryango w'amawasama nta bintu zo kuna ukora takwigora no umuryango nugukoza agati ku muryango ufite ubwoba bwako gatike abantu babimenye ako gatike karimwe imbaraga nk'iza rusoferi ko nugukoza ucya ku muryango ukamutaraka wiruka ntabya bindi ngo muvundo ngo murabyigana ngo muri za karivari cyangwa ngo muri hano haruguru nduza bintu biri noko byanga ibingibi zabantu uzaba ikorari yejo bundi yabamo banjiri pataro narinze kurira moto iyi ni bari voice ni bari ubushize mukanye ngiye kubona mbona aba papa legend nabo barabazanye ariko twe twakandagiranye ibintu zalo abantu tureka tunabwiremo n'abantu niba mukeneye ibyiza ni mugendane n'isi mugendane natwe reka tubabwira amakuru y'ijoro ngavuga ngo kuvyumva reka turasoza tubabwira muri uburyo tike nkuko abivuze no kugura online. Turaza gushiraho ama link winjiremo ukurikire procedure. Ikindi ciza c'akarusho nuko hariho promotion ku banyarwanda, abanyamurenge, abarundi, abantu bose bumva runo rurimi. Muri make ubasha kunyumva. Nutangira kugura tike ugende uragera ahantu handitse promo code ukandemo, numara gukandamo wandike Kigali uyandike mu nyuguti ntoya. Numara kuyandika mu nyuguti ntoya urakomeza munsi n'ibisabwa, hanyuma baraza kukohereza tike kuri email yawe uzaba washize muri processes cyangwa se mu buryo wagiye ukoresha uri mugura. Iyo tike rero niyo uzaba ufite umunsi wa concert. Wenyine wabishatse ushobora kuyimplima cyangwa se ukayitwara kuri telefone. Izaba iriho code niyo uzakubita ku rugi igascaninga umuryango ukikingura. Nukuvuga ngo urugi ubunyine ntaraguca mu ijambo kuba dukurikiye urugi ninka kujya kwa kabwa kabonye inyama. Nukuvuga ngo ko rurareha uzi kureha kuba dukurikiye mu toka Nyamurenge kureha imbwa zaga inukigwa iri nkiriye. Nukuvuga ngo ugo rugi ko ruranukigwa niki nutwo dutike
kurapfa kuturuka nkiriya nako ruragenda rureba mu bantu waba ufite ya tike giri original ntabwo ari loko sinza ninde wakuroza ubu nukuvuga ngo ko rurareha ruri majisho ruri hozage urugigo nyine ndavuga umujyango bakandaho binjiza ko rurareba umuntu wese ufite agatike rukama rukingura waje kwinjira we utagafite rukama rukwaraza abantu bareke urwo rugi rwaje ruje rudatera abantu amaksida muze mwitwaje amatike ni posho ledis zukwa munani ubukwe ni igiterane n'ubukwe ni uwaki n'umukutano n'ubukwe bw'abera kuba dukurikiye hirya no hino murakoze nakagaruka mwamwumvise rero yabisoje kandi mu buryo bwiza muzaze tubane ku wa gatandatu hariya kuri stade ya Langata uko yabivuze nta bintu byinshi seke makuza diti na juteri ninde makuza sha hanyuma tutararangiza reka dukore twibutsa abantu gukora subscribe nyabuna ninde wabaroza ubundi kwanza mukore subscribe kuri Belaka TV1 ndetse na Blessed Family no kuri Rugenza TV ndetse no kuri Raja TV show nakagaruka mugira ibihe byiza ciao ciao